Donc, c'est pour une réception entre les Miss et les organisateurs. On va savourer la réussite, si on peut le dire, la réussite. En même temps, c'est un suivi après l'événement, donc, le cadeau de la reine, نترجو مسافة لدزرار هذا كنتسف إلى رين الوزام la gagnante. Comme elle vient juste de m'appeler, c'est un empêchement c'est une urgence. Je tenais à ce que مسافة لدزرار, même par principe, c'est tout un honneur pour elle. Et وين يخدم ماشي مي تتخلص نتاك سي لا فالور جستنا تخدم pour moi et pour l'association et les membres et ça يزال inestimable. Malheureusement حسها مليح وتسارع ثني دير عنايتي كي ترانسمي il m'a dit de transmettre le message قارمو يشوف ثني تستقبل c'est un jet, c'est le président, par respect de ça, donc, de l'honneur, en tant que président de l'association, le cadeau de la reine. Bon, donc, avant de se faire le cadeau et la reine, je tiens d'abord à féliciter, à remercier, et je le redis, je m'incline devant les Miss, les participantes, les candidates, sans exception. Et je vais vous dire que vous avez cassé le tabou. On a réussi quand même à faire participer, à faire valoir, à montrer notre voix, la valeur de la femme kabyle au Canada. On a réussi. On peut dire qu'on a réussi, parce que le principe c'est ça. On s'excuse, mais donc je remercie toutes les participantes, vous êtes toutes les gagnantes, de l'honneur. Vous serez inscrites, votre tableau, il sera inscrit dans les archives de l'association de Khounemfi Garzan. Vous avez brisé la glace, vous avez cassé le tabou. Dans l'histoire, au Canada, vous avez défilé
dans l'histoire. Et c'est symbolique. Il s'est avéré il y a 3 gagnantes, première et deuxième dauphine et la reine. Donc, bon, tout le monde a eu son cadeau. Le cadeau est et مثل دي بون شجاع تموت نوريتي تموت ماس مخلوف chanteur pour qui je profite de l'occasion شجاع un bonjour un remerciement للنساء التوثينيتي ديالها والسنه on a réussi بوين نعطي يون سي تموت شجاع نعطي donc كنو ندير au début c'était prévu المسا فريده زرار في كايد لونيراكي donc Louisa félicitations كلشي مبروك que vous êtes officiellement l'édition ténor avec l'association Union des Kabyles du Canada fait officiellement le titre La Reine Kabyle au Canada 2019. Félicitations. فرحة مليح ماذا جينا لكندا لي جينا من كنتي سانت لا شانس قد نحضر كنت نكسبريمي كي نحملها كولتورنا خاطر سا ترافير لو كوني ميم سي وزغالك الجزائر نعرف البيي ندير نزمر ندير لا كولتورنا مليح لما ماذا جينا نزمر هاد المسكن ديال الحملات ولي فيتور جينيراسيون دارني ما هضره تقبيلي كنت ديالي انسبيري ديالتا دونك فرحة مليح من اورغانيزي ان شاء الله نورغانيزي ديك التناول اد كنت تشين دابا مثلنا في تمليه ذاكيه نقدر نروح لكن تدوكلا تستعصر سيس منصب ذاكيه تقليد القبائليين في كندا ثاني تم قرانت يوجد ياكل تسكين يوجد يروحن يوجد سحاسفن نبقاونا قلنا قال تدوكلا اما ولاش يوجد نيال تسكين يوجد يديف كان تافوس اماد مخلوف اماد طاووس اماد ويا ذاك مره ثلاث حضارات تبني تاكيا هي تغال تنصف تقليد القبائليين دي كندا واقيا ذا سالوني دارزانت قشيشنا قلنا نكورينك ياك ذا قالنا كي تدوكلا اكل ما انت كنتي قلي ذين اكل ما انت كنت ربحان اكل ما انت مرا سوالي مرض كان كنت اسمي لويزا هذا Donc, je suis vraiment d'avoir participé à l'édition de la Reine Kabyle Canada. C'était la première expérience de la sorte que j'ai eue et je suis vraiment contente d'avoir pu participer à un événement à Québec pour montrer notre culture et montrer la beauté de la femme kabyle qu'est le Canada. Donc pour moi c'est vraiment une chance pour moi d'être ici. Aussi c'est un moyen pour moi de persévérer dans ma vie, d'être autonome par rapport à la culture. Donc ça m'aide vraiment beaucoup à m'impliquer dans la culture et surtout à partager cette culture avec beaucoup de gens qui sont ici, surtout les Kabyles qui ne sont pas vraiment impliqués dans la culture. Et franchement j'espère que ça va continuer, c'est que la première. Donc voilà, c'est vraiment du bien. Je remercie vraiment tout le monde qui a participé, l'organisation et tout, c'était un bon succès. Inch'Allah, ça va continuer à les années à venir. Je remercie les participants et tout. On a fait des belles connaissances des guides. On a pu montrer la culture à tout le monde. Et merci nous. لامبيسيون نقولها ونصدق في قدمت نروح نتد سي با فاسيل ديك مرتقي مرتبراني سورتو لا ذاكي الولاد دونك ما عرفتش طوح اتنتي جبده اتنتي دار تقبيليت مي سي اون بروميير ان شاء الله تتبع داكتيا لاني نبغى يعني تقبيليت تنصيبو سيجني هات ديباسي صوب كنا بلي لوان خاطر قلا سمول لنا غير تنخدم نحرار سيت مورث دينا غطاسي نوزل فلاس الناس تنصبن كاع حتى انا ويدنا خاطر خدا تقول لنا برافو. Je m'incline aussi devant le travail extraordinaire qui a été fait par nos valeureux
bénévoles, par nos valeureux organisateurs et organisatrices. Franchement, je ne m'attendais pas à faire un travail vraiment extraordinaire. Depuis le mois d'octobre, أنا خدم أفوسادار نتنجمع نجد شوال نسد ثلاوين جد شوال برا ونسد جد تخم نسد خدمت de bancaire سقولا ونسد. Je les remercie, je m'incline devant un grand respect. وين يبغي تخدم سقولا ونون ومازال on a formé une famille, مازال les activités على زداد ما يبغى يلوى تنخدم ensemble. Et aussi le public chaleureux des راح يغرد في اللعنة ونبنى franchement merci يعطيكم الصحة. ثاني مرنون ميدا بشبح مدينة تبنيت لكن درنا كاهنة نحس بلي تمغرة تدارت نخدم دريز تدارت تمغرة تمورت كل يوم نخدم هكذا. Donc Laetitia, j'appelle Laetitia la deuxième dauphine. La première dauphine, elle est du Sayara. C'est un empêchement. Donc Laetitia, félicitations. La deuxième dauphine officiellement 2019 du Canada. Félicitations. J'invite tout le monde, les membres de l'association, les organisateurs, See you,